Natural Samoa water, the taste of nature. Unwind your busy day with a cup of royalty. Royalty, complete satisfaction with every sip. I lei foi vai ngole aso ia ile teletonunga ia manatu au tu ia lo mo so fo la lei ma so fo muia pa ia man mamalu maulungo si tatu tino ata lo fatu ile ngang fa lo ile pa ia man mamalu sama uma mai ta fa ilangi fia se ia pa ia mamalu masani se yo ole pai tu loto ngata ipa ia sa mo yon tulanga fa lope malu fa tala lei malu fa le tunu tainane malu fa malo ia o le tato por kalame fo le nei o le tala noanga mal tai tai le malo o fio mai foi papa o mai la Tusitala uma Samoa ai televise me le tio Faasalalau ia ono le longo pui ali ngalava si tato tunu faiva tute ngalwen o fenga il tato malo e tu na lava so tato por kalame ona yelfa mo o so luma mai ai lor tatu ka peneta on fa penale na mawala vanoa e tala no ai ia mafail fa so wina in tau pu ia so uma laso fa tu la ina na tatu ka peneta pita si mal tatu por kalame ne stofi ia ona o tatu taringa malo le fa to mai atu na nafi sa tutu no ai tatu ka peneta ia me se fo lo tatu tunu le sol tal sfuru na matai nai fo no ka peneta ia mfa wa wai tulanga masani e pe na fai ai fono ia soro uma tai tasi tulanga halo ia e longo ina i pele malu tatu tunu ono nisi fo yo fai unga sa tape na ina ile so ia walfa moe o tatu alo ma le lufi na fa so ina ai mai se tulanga o lona tama ainga tu pe alum tu pe tongi i le ati na ino ma tanga luenga ala tonga tai tasi o tatu tunu e momo atu o lea ua pasi alo ia le tatu kapeneta le porkalame o le one government grant i le so ma lea ufa mtu alo ia atu ai nei le 4.5 miliona mo a onga uma le tatu watunu e Afia ai a onga le malo a onga tumoti e ma onga i kalesia ma ua mai a foi ona folfori natu le lava i aso le tūlanga i au i fasoa ua Tusitala lo lava ia tulanga wa onga e kalesia ma onga lotu e misia onga ale malo te tele o lo Afia i totonu o le taulanga ina ia faasafua le tino i tupe le tulanga o lo iai le te mili nei reise me suia peitai o a onga uma le malo o lo o fito i tonu ma i totonu i tu malo taitasi amata mai lava ia o ngā mata, primary, secondary, kolisi. O lea walilifa le whaafoifoina o neia o ngā uma i lalo o fono whaavai. Tonu fono whaavai o lea watu ina iai sui o komiti o aonga o lea sa whai ai komiti o aonga o aonga uma i Samoa. O lea ua whatatia uma tātou komiti o aonga. Ai avetasi le tūlanga o le whaafoifoina o aonga uma i lea tunu. I lalo o le pule ale fono whaamai. Iai i le teitei fono po le whai pule. Ia o le pule aonga, ia masui lava o le fono whaamai u fito i tonu, u whaasinga tonu. O la tau ia, o la vaia tūlanga o komiti o aonga i tonu fono whaamai te tasi. Mai o te whailoa alo ia tuai o lea ua whaatulanga alo ia le so, le lufi na matu. O le se furu balu, tesi ma le 5 miliona.
Na so foi ta va mauni mai ai le mai ai ta pena ai o le lusu fitu i tu malo wa atoa umma lato fa maunga mo ta pena ina o fa mtu inatu o le tasi tesi ma le valu miliona o le so o le fa moe fa mai au mai ai ia isi tu malo umma ona mawaila i o tu malo e limasfu ua ngafa tauli maina le fa mtu inatu o lato seleni i le vai aso le nei tasi tesi ma le valu miliona i tu malo umma o loo tau fia pea pea tatia le tu malo tasi pea na whaelo atu momua a sale le anganu me la lua ia ono tu langa o le lava e le imaua sea vanoa so ai le pule ia mawhai u lea matau o le so foi na whamau whaelonga inai le tasi tesi ma le iwa miliona o tino i tupe whamatu watu mo ilato uma mainga sa afia lato me to tino e ana le peso o pawa ia e pe lava na whasisi la lo i atu le teimu sola ia e tu ina mai le tūlanga o le laulau te tele o le tuino tupe e mana mia mo nei whamoe moe ia e leila loifo o le valu miliona e tai o le vai li linga le mtanga luenga o lo ngafa mal whamoe moe o le uwha mo mai ai tol se lau iwa sulima ainga ia manai pisinisi a to ai whaingu melalea tasi tesi ma le iwa miliona o taui televise saisa me umasa fa penan fa le tonu ai ona taua mi o tonu ina le fa soa ina iaua na i fa o ngā ina o se mea ua fa iaini fa afitaua inga po ni fa afisui ingi ni me le ia afia talu le taimi o le fa le tonu le tatou pawa ui o lea pasi ka peneta i le so tasi te sima le iwa miliona mo le nei fa mo taua o le vai aso le nei se furu lima ngase ngase Sulima ngase New Zealand ma Australia ia mai o lo fa solo pea le tūlanga o lo iai alo leila lo ifo o le valu se lau le iwa se la wafe tupe le vai aso le nei o no tūlanga o le taumwhai pea o le tātou malo ia e taumwhai e la vea i le tūlanga lava lea o le tātou ngase au inatu i fafo New Zealand ia e mese intia o fata oto whainga whawae ia mga luenga la veai tūlanga o mafoin tātou wha malmalama ia o lo tapena tūlanga o mai nei ia mawhai o na whai titia le awi nātou tātou tangate whafu ai ia mawhai pia o na whaia tonga fitinga i nei le so foi na saini alo ia i lumol ka peneta se so soani alo ia ale malo ia pani lua tesi maleiva miliona tala Amerika nuna winga e valu miliona tala Samoa. Valu tesimale tasi miliona tala Samoa. Na saini alo ia nu mal ka peneta i le so sani tulanga tau va ai tau le tatou watanu. Mai le o alo le sisila ma Japani o no le tatou paanga masani. Tele mana noai atina ese le tatou watanu. Fatina le tatou whainga wo po tatou whainga paanga ma le atunu o Japani tātou waa, tātou wafu ia whale aonga ia tūlanga tau so tainga tūlanga fo i o poto ata mamai whapitoa technical experience voluntary ma mea mo whapena o loo matua tū lai mai Japani o se tasi o tātou paanga whain tātou whalangolango iai tātou waa au mai e whea isa vai leiri Samoa leiri Naomi leiri Samoa tasi lua tolu o waa au mana o waa na wha mea lofa mai e Japani le fo e whaua tātou wafu teimini nei ia o mea uma lava so onga ma mea uma ole malo o Japani e venea wano tāua mo le lenga mwhafti tele ia mpasa ia Suzuki ia tainane le suiva i o le chaikai nei ono le so le na saini ele tātou valu tesi mal tasi miliona tāla ia ele o toe nā maselaina le malanga mai ele fionga ele ama minista o le vaifafo Australia le fo isa tātou tali malo ai nei vai aso
saini alo iai ia marilienga whaavao malo i le tūlanga Memorandum of Understanding. Mua o le marilienga tātou te pui ai le teimile nei cybercrime and cybersecurity mo Samoa. Lio mawai puinga lunga le social media. Me se fori tele ma le anono i vavai puinga mo tamaiti a onga. Ia, ma me umafa pena. Le sa saini ai le marilienga le nā i le vao tātou malo. Me se fori le tūlanga o wha sota inga. MC te le tātou aturu. Lua ia tūlanga le mtanga luenga leo. Whātulangana o ngā luenga o wāle ngā taifale. Whātulangana o ngā luenga o wāle whaafofo wina male. Whātulangana le au nanga lava wha leo. Le sa mātou malanga i fo i savai. Tāla lo ia le tātou Maritime Services i savai. Mantua tupun wha ulavi savai pele loa se si te sami po le mu po le a. O le alava le wha ulavi mātu ia. O lewa i ele ofisa i savai. Whaafai ngā luenga i nai tangata e peto luasfun montupu. Lato va pau, va faola, me uma. I leto e tau fatali se ilunga o atua Apia nei. Lena tala lo ia nafi tu sivi, lo ofisa leo tu sivi. Ia le nei fo i soani taua Australia. A walfa moe le nā. Lo fa solo fo inisio tulanga masani, tulanga taua o onga. Trainings, ma mea mawhape nā. O lo fa solo i perfenga pa anga Samoa. O lo tari mau i nei le ofisa o Australia, tunga li kapteni ma lau whaatonu uma, o lo ilalo le lato wawainga le tatou whaatele leo le nawhanua. Ia, nau tō si fia leo tatou o le nawhanua top. So soani al ne Australia, nawhanua tasi, lua, tolu. Ia, vi ia le atua le so soani tele. Hale mea siri no whaftai e nafi. Whatuau tia a le nawhanua. Leo o nga whangua koro, re whakake ki e nawhanu. O se wa amana ia tele. Suru 5 minuti le matou o isawai. O to inga wa atonu an nei o loo tamo mo iai, mo le mo tele i salawhai. Nei soani uma, o soani me le malo o Australia. E sa matou malanga whaatasi ai ma le fionga le tamaitai minister nafi. Ia, ma matou to e fo i mai ai, i to tonu o le awhai tula. Ia na vato si fia malanga tata i sava i tula ma le afa le alu i tula ma le afa le sau tolu i tula i lunga le vasa. Ia ma le lua i tula i lunga uma ma le aso. Ai wo uva ai ma le nganga whaafitai ia turi taimi. Ia ma le nganga ia o ngā tele le nei wha moe mo tātou. O le vai aso hoi le nei le sto nai o le atu ua i le tātou na whanua Samoa. E o i whaile la tau shaki whaapitoa mo le what deal for every 3 to 4 months. E o ai e whaila tau shaki Australia e o whaimile au waa e luas fulu leo. La tau waa e whai fo inisio tole ina. Ai la tau o loi lunga le waa. Wha moe, tu e tau numa i nei la solusu 5. Ai lei wha tau nuina le tātou tuto tasi. O na e te le tātou tāpenanga mo le whaanga me le tai. Tele tātou whautasi, tele vaalo, tele kurula. Ia, ma tele tātou tauwanga ma tā longa i runga le sami. E mana mia i lava te leo se tātou rescue boat. Ia ma tā penanga walwha moe mo le whamatangofia ina o le tātou puto tasi. Ia, o le fo isa auto si fia sa whai e fo i le whapaia ina o le ele fionga te maitai minister Honorable Ben Young. I le tātou official fono i murino. I lava no whaasisi latu te musola i le titi fo i sao Australia e ala i le whaatupeina atoa o tātou whalefono. I le sesi na o tua iai a avea uma whonga whetalai ina ua whaale tonu le tātou whalefono. Ina ua tala i lalo le tātou whalefono tuai. Ia a ua mana e nai i fo le whalefono lo iai nei. Australia na utapa i eitar sanga i eina leino atu. Whailo whiutana inga mara malo. Whai ei lor tātou whalefono. Tala whaatau au tū pesa iai tātou whalefono lava ia e lusu 7 miliona. Te si male 5 tāla Samoa. O tātou official fono le te minei 5 miliona tāla Samoa. Atu whatasi. 21 miliona tāla
le sao Japani i le official fono. Ia, o le lau whaopopo atu ia i mal tātou sao. Tātou sao le whawina o le whale o li ima tamaitai Fepuari. Lua tesi ma le valu. Ia, na ele le tele tonunga wa atoa ai le 2.8 miliona. 2.8 miliona. 2.8 miliona. Pea tu whatasi ma le sao tātou atunu. Ia lai le whale e mapu ia i li ima tamaitai Fepuari. Mō tātou whamoe nei. Ia, e langona i lalawa le nganga whawhtai, malo Australia, na i fol tātou taringa malo, ia, sa whai fol tātou tūlanga masani, a vel whaalolo, i tau i whaalolo. Ia ma le nganga whawhtai, lātou fo ia lofa mai mo sia tātou tunu. E fo sa auto vai, e sa whai fol tātou press conference. Te lo le sa auto i uma, a ve fo tātou mtaupu, a whai ngofia tātou visa, tātou teranoa le tātou RSE program, ia, tātou teranoa le tūlanga o tātou tangata mai whafo tātou tangata anu umolo o lalam papa au ia tunu mamau, ia, ma wha teranoa le mta upu e winga le tupu le lakapik, ia, ma le wha moe o nei mea uma e tauna a mai pese fina ngalo Australia, ma e tire tau whai atu nana tali mai lava le whionga le tamaitai ministai mta upu sa la ngā. O le taupu muli o le taupu le nei o le tapenanga o le tātou whainga palota, tai au. Ia, o lo ua tātou tapena lo ia mul whaama mua sa whata umua, ia mawaisingano no mela lua. Matua i pia fo i le whaamalo si au, ia maltu langa o le whaalotu tele i tu malo o leo ta pena o lato whamoe moe. Ia o ai lava le taunu unga e tauna o atu temine nei tai au tatu lose unga. Talo le atua ine uli masao. Mai se ia mau se whainga pālota file mu, se whainga pālota manuia mo se tatu atunu nei. Ia o nei mata upuna no manatu e lafo i tupea. Atu whaasoa mtara no ai le umavol whaiaso le li. Atonu e inisi mea tāua mo le lumanai. Ia e tātou teranoa matala le avei ina ia whaasoro le tātou por kalame ia manangang whaaloalo. Mai tu sai mal vai aso tele. Nesa siringa ila wa fionga tūlanga o le whaasosoina o le miliona polita o se fulu miliona mo le tu malo sa fata la o fionga pen faina tu mai se fa manga po le tūlanga wo ia ile le fa moi moi. O le tala muli sa o whaatonu minat komiti o le toi fo i le nu. E toi tala noa. O le tala muli lena mai o le atufa lava i tangata uma o le nu. Mai lava le tangata matua se i tau pepe whatoa whanau mai. Lona rua o le atufa i la tōro o whaiati nae le na Afia. Lona winga e se le tupe vo i le mau o le tangata taitoa tasi. E se le tupe tufa i ati nae Afia. Te mila nei o lo whaatali le whaamoe moe na sa whaile consultation le committee ma le tu malo. Au te loe le o toe mamau se taimi o na whailo mai le kapeneta e le i whaataunuina le whaamoe moe le tufta whaina. Le mata upule o le tasi mariva miliona le mo ainga fo ia na Afia na to mea tō tino. O le ale whata o tonga lawa i le tuwhaina e fua e lungo le o meia na leanga po i se seta mount o le ave mo le whaamon mo le. O lewa na Faasalalau e le mtanga ruengo no na tula criterias o la ele lato fo e atu mai tangata ele stala lato mena leanga. O na tawha ioi foi lalo mtanga ruengo o leo e vava ipe mo i o meia le na leanga. Ea la lawa uma na whaile lato assessment. E maa mai whai numela lea. O la lava lae wa au mai leo whainga o tangata maainga ma le value o lato men whaile tonu. Wa avel whaatuatuanga ntanga luenga sisio manga. La tau te asesinga tau
ma le value o mena leanga. Ina ia mauti noa sa o le wha moe. Ma e tele le lisi na mai. Kana whatu e valu miliona mon tupu. Le lisi al mena mai. Ia au le assessment la le sa fai. Na fai e le committee. E la iai le tasi te si malei walau wha mamunu mua. O lo iai si quotes te tele. E Afia la company te tele. E na mafuai no o le value lunga le mele le valu miliona. Au wha mua ainga Faasalalau iwa sulima. Lea e vai iai le tasi te si malei wa miliona lea. Ai se umalawa talo sanga ma value na le la tufa. E la wa vele yo engal kabineta nei tasi te si malei wa. Ia na ololo la tau e wha mauti noa e na Afia mal tupe tau na mau e tangata. Le se fasil fa mo le tatou ngase ia wo fa ia te le o tatou no mera neiva ia so se fulu lima. Ile fia le la anga inga intia fia ia ai fia sa fa ingo se leni fo ile o fa matu mo mo. E lima ni usila. As fulu intia. Ele tu e nama se la ina na taupun nei. Tua matautia. E la voi le whaiatu ele por kalame le whataatia le malo. E tauana whaire leisa ia inga na mele nei. Ele uman mele nei. Tauna matoi whatu la i le por kalame le whataatia. Ina ia whau se si la sanga o le whale mai. E whaapitoa mo ta o tonga ma tonga fitinga. Ia ona whaasolo mai le toi upgrading o mo wō te taofi o mai tangata ia. Lona lua. O le amai o masini le lei. E whai e tonga fitinga i nei. Ma la tau e operatinga tonga fitinga. Ma wa ai masini. E waman whata atia por kalame. E le whai ngofi. Ma tua i pea i lunga le tūlanga o le. Tau mo whai o te min nei. Pat e le ma whaina alo le malo o le ola tangata. E la loi fol Faasalalau wafi. I le vai aso nei. Ma o se tupe te le. Deu tātou tera no se furu 2 miliona le tausanga. Nona winga. Te le ringa luenga taunto e whai morto i fu maloloi. Te le. Tua te le lava. Ia o le wha solo ringa luenga ele o whai ngofi fo ringa luenga le. O whai ngā luenga. Tūlanga lava ia tau teini tau siso i fua. Ai matua lava al back up il matawai. Lava Faasalalau iwa Faasalalau tangata le lava services. Au tūlanga tau fō mai. Tua pangati a tātou fō mai. E lai wha moe moe mai le luasfuru tolsu fō mai mai fafo. I tu tōnu resi lua tolu masina. E o mai fso soani li me tonu a le tāti tau mwhai ei. Ai pe o whatu e le alofia. E le alofia. Tauan tātou onu sa i whaile me lea. Otherwise, ian tātou saungi ro le malanga al maliu ma le oti e le to e motu. Au le lava i aina i tangata o tau mwhai pea i le whai ngofie. O isi o mo tūlau lava o le swing o ate, tūlau lava o le swing o whatu ngao. Transplant. Ia tūlanga o ngase tū ngā cancer. Ia meise i lātou a Afia tele i tūlanga o le suka. A mafa tele tūlanga na. A pei o le tau whaingana le tātou malo leu whatatia ina ia lawea i maila le mea leo le. Tūlanga o le tele o tātou tangata a wina tui fafo. Ma e leo toela i titiri whatara noanga o le porkalame leo o whai mor se whenga o le tupi. Ta tala ni awa no se toru mo New Zealand ini kampani la tau te a vea tātou tangata. Taimi mo mwana le tō tasia kampani sa vai. O la lawa le tau sa sa ur kampani na. O tau na le sa tātou mo. Taimi nei. Toru kampani. A tupu maini pe whea mora lumana. A maini quote sa whare maini to toru. A tō vaile po whele me tau whiororo tau mo tātou. A pēnā voila intia. O intia pito i sirin tau ngofia taimi nei. A la voi lauta unu mai isi company intia to ruol vasolante atu nei. A voi o mai lato, whapea mai. E tau ngofia lato. Le voi lau avel whatonu ngar malo, Fiongan Minsta, se fo mara loina. A whai o intia, toru ni whale mai. A mai kouti nei whatau ngofia.
E vol fale mai fiti len tau no mai fo beso len te atu nei. O me lava le na. Ia aia te auia o le ola o le meta ulia le na. Tu lau lava o le ola. O lo ia isi ngase tu ngā lava le teimi nei o le te sunga vavenga malo na alo. No esi mai aia batu. A le whaia le transplant o le whaifea ue maliu. A la whiutana i o siona fine na lau atu i nei. O la transplant i eilona vaenga o lona liva. Siona tama. Ia o la lai fitu una il teimi nei langa i le taungo fie ia e teimi na atu e ser me na atu ia la tu maua i o ia a le tonu lona liva ia le tau ofa le pātu le liva o lona alo e vifo e tau tonga fiti e ngase o le whaifea. O mea umana tu ngā mo le mai tau le lumana. A le mea tau o laua i o le mea mwhaina sa iri leo la male malosi. A pe tu nanga na lo ngafa malantanga le ngai. Sa iri whai fo. Saifua manuia lau Afioga tai o le tunu. O lau fesili whamon mole po le tasi ma le 2 miliona ta la le whamatu o mo i la tau sa Afia ile. Ai o lau fesili whamon mole po wa ai whawhia ia pesa soa lau pule i tonu le kapeneta ia tūlanga i ainga ia sa Afia ile. Tama isu nami vo ile le sa tūla i mai tau sanga le te a whamon mole. Sa u whalongo ia i no whainga le nau manei sa alu le assessment maoli si a tangata. Ire i o mai la pepa na. Paul pepa le na o mai o le tatou pawa. Le tsunami le sa Lucia ia. Chei fasolo le l'altemi tau no mai fasolo le. Ele i o mai. O le si o mata o pufamon mole lau Afioga. Pe whamaonia ua mai a ia su e ngal matangal wenga leo ia li leo sinia fo ia to alua lea sa suspend whapeng na liki ai tua ia repoti ai a whaiwa mai a powo o mai lau Afioga ia Ele i o mai o lo solo su enga ele i o mai le whaiunga ale ta a pe o lo solo pesu su enga leo nei e mauti no ai, te whai unga tala whengai tanu whai? E mata upule ai le, ia, sei tuatupea i lau Afioga le fisili pa ua o mai le kapeneta whamolmole. Ia mata upule ai te fees whaupopo i le tato o malai valele. Ia le ua te le lava fina ngalo walangalanga ai. Ia ai mai se fo i o le pōlenga voi lea o le malo le atunu o whapea ua o le se lau walus fultala o la o te le se itanga o le a Afia ai fo i ai mai se o le la a matatu le sfulua tau sanga anga ilunga. Ia lau Afioga po o mai lea mta upui kapeneta whamon. Le sosa talanoa no i e kapeneta o no lea ua o le tala i whafu. Ai le whaia le Faasalalau ngalo i al tatou malo. Te le iloa po o le Samoa le ula toa mataina na whaalau i loa tau. O te loa le se lato mta whai oi na tau na whai. O le mtau, sa tau o no mai Samoa Port Authority. E tala noa i le atunu. A le mele o tala noa le Samoa Airways. Ai le o se lato mta upu mta upu. O le me mua na fi whasao nei. Ina ua ami nei le pulenga le Port Authority. E o mai whaamalmalama le reit kapeneta, le awala na whai ai, na whai fo i ana whea, na approve ana whea, ma le ai inga na leina mafua na whai, mol whaamui mo le atina ena o le tatou malai valele. O nei lai le so na watuelta penanga le tatou Airport Authority Management. Ma la tau wha manino i nai, wa lewa na pasia le temi nei le whainga malo fōri nei. Wa lewa na pasia me le whainga malo le na uma nei, e fo isa matu i uma. Ono le wha moe ina ia tilo le mtanga alwenga o malai valele, i le atina e ina o le malai valele le vaia. Tūlanga masani o le wha le inga ona me tō tino,
Ia matulanga o tāpenanga mo nisi mea mo le whaalelei atiri mo le lumana. Ai o le whaamamalamanga, o le tātou tax le iei nei le wheo i atangata, e ono lima. Tax na wale vale ta te tongi al temi nei, ono lima. Ono lima. Pau ala le mea whaule na whaamamalu, le la tātou oi whaamamalu nei. I le so mua mati, nal sulu lima tāla. Se fulu lima tāla. Ia na maua atoa e la i o tax whaule la iei, valus fu tāla. Ono lima lea ia i le temi nei, ma le sulu lima tāla. Valus fu tāla le tax. Ia, o le si se lau tāla. O le se lau tāla o le levi o le mea le whaaleleinga o tātou awala lau papa le alu i lungo valele, Arrow Bridge. Ona o mai tau, a tau si sila le vas pasifika atoa. Na o Samoa mawhiti. O lo iei Arrow Bridge ia. Tātou whataitai o no le whainga o le tātou male valele. Ia upstandard tātou. Tātou vaini tonga, ni we, Tuvalu, Cook Island, no umana, na o whiti ama Samoa. O le iai i tūlanga ia. O le se lauta la le whaopopo, o le levy. E le o se tax i lunga o le whemalanga inga le tunu. O umana ave le tūlanga o le apopo inga le malo i le airport authority. Ina ia wa ai le i tātou facility mo le vanele. O tatau na whatūlanga le upgrading o Faleolo. Whangari, Mauta, Asau. I rei mamau atu nei le tele o whawhitauli wa tupu mai i savai ina ua tapuni whemalanga inga. O le mawhaina wheo aini waalele i savai. O le masina o mati, e toi a mata en toi where lei waalele i savai. Ao, malpo. Whatonu ina fo ina i whaamoli uma maota, ma sau. Whaamoli mwhangari. Ono le tūlanga, ua leila loi fo, misala po usa vali le lua se la wafe, le tupe al mtanga luenga o le soifua malo loina. Awa ina emergency sava, e tau hae ale reidi Samoa tele lea, por Samoa Express, e lua se furu fitu wafe lo na tau i le malanga maina al tasi pe lua ma. Ai afa pe lele le va lele i so se taimi o le po, ala e ola mo li mota ma sau. E nā le tolu wawhere tjara e mere ma. Ia, ma tu inga mela nei taimi o whaafosei, whaafela whaafosei. E mana o mi aile ngā whatauli maina ele malai vālele, o le tūlanga lea. Mai o nei sa whaamalama o ili ai ma malama maninoi. Ia, langa leo watu o mai whaatasi, o sau whaatasi le levi, sau whaatasi ma le tax. Ona whai maila ia maile ono suli, ma le se lau watu sipuru. Sau whatonu ina i neiri pūlenga mle vale leo mai tala noa i le tātou media. A tau, ia msalo eo mai le press release a le airport authority. Whaamal malama. Ia, sa au whautua ina foi, o le tātou watunu e mana umi ala maa malama. O umi wa se furu tau sanga o file consultation si tanga nei. Au tātou, o le vawe na ngalo pe a whapeo ni tupe tongi. Ia, o e vawe... E vawe na ngalo pe a whape an tupe tufa. E vawe ina man tupe an tupe tongi. Ia, al whamamlamanga nā le tunu. Nā le se furu lima tā la. Le tax fau le whapopo le mawai le varusu tā la mai leonu su lima le tātou te iai. A le levi lava ia. Ia, nā utou si fia. O le malaiva lele le o te wha toto ngai ni mea whatau wa. Tau se lau mon tupu miliona al tātou lou na whainu le vālele. Tau an tātou ono sai i o mai. Ai atu ula le tala whātai tai. Whāsu tā lal sau tonu, Samoa. Whāsu tā lal ali whafo. E tongi nungo lau tike le tax le nā tax ai mo tātou malo. Ia, al whaamamlamanga na. Yo fa mana mai no tūlanga le tātou mle vālele le sabai. Le ala ato te tana le tūlanga le nei sau no tolu wafe le e chata ile vālele. O yese tau whata oto mo pasese tangata malanga. Ia, o le whata oto mai. Le whata oto mai e le Samoa Airways.
O mana o whai ai e whata oto mai se tau ia ua ne i mamafa tele mo le tunu. Ai awa fo ine i ngau company valele. E fo isa tato whai tio le mamafa tele o pase se tutuila. E ao le na mamafa. Na mawhainga to tongi ai tala for Samoa Airways. E tau an tato fua whatau. Ai o sa vai lava ia ono le tau whiololo tato i tutuila langa o whaaftawa inga ma mea. Ao sa vai. Iar ki e le kangu leo ki ma si ma le mai ma me whapena. So I believe e kaunga whai se estimation e lei mo sa la whai. Ai te loa tauna toi whele lei tato wa. Ao le upgrade. E tauna toi whatale lei ma le vanele. E na e tato le tapatu patu vole le mai iri le papaso oipa o vanele. E tauna tale o ta iri tato bus stop le i fumalei le la tala. Ta vo le a export. Ta solo. Nuinga taunte whale le a whale. Tauna intanti whinga luenga. E mele sa toi tarsanga merko wana tutuila. Le sa o melva le mai i e verangol mea. Ta funa. Sa wai ta funa se isa va. Afa walanga wo mantik lea tato mele vale. Ya al fa vela na i le mawhaina tato wha wawa ono tu langal whale tonu mele vale. Ai sa wasia siai sa walu fo lava i sa vai o wala o mai vale le la tue piki mai au. So mana e test mele vale le po le le pawal me o le lo fo le li mo le mana e tauna fa tele o le tala le insinia tauna mau le tasi te si male lua maila tasi te si male lua kilomita le tele ma faina le nei le si vale le la po a vole le dash 8 ia al temini le fa ngata to tuino atas mo temini le vale le ya sa Oni pena ya sa. Tu sale lei al condition la ia sau ma mota. Tu sale. Paul mea o famoli. Ja, no fautua voila ia le tama Feiloaiga ma le Afioga ile Pule voila le paso. Ia di foi le sili. Solomona. E poi sa pule le tato mle vale. A famela ntala. Fai ngofia so nei ona lewa ia mo riva le sola. No vinga de tauleti e se si ola fa solo ato ala to. Tasi na advantage o temini nei. Pole ala al temi tupo I fale vela. Controla tua I fale olo va le alwe. Piki mai tu langa na fa pena voila ma fangali. Man tua ta lor fia. Ta lor le orno ya tapuni fangali wa ya taina nele pa o. Wa tirongol menna na lingna ma fuan fa pena a le nganga emergency. E tauna a sausao le vale le tiri mai le mai sa vai. O inga tauna lani whangali. Mo le lata I le whalema. A Feilau a whalasangan mata upule a pula se update o tatou waa fo ile le whaatali le mo le vau muri whanua ma sa le lolonga. Ma la tfesili muli a wha muli follow up a tfesili a teitui le susuenga le I le ofiso leo. O le tsau no mai o le whangasolo a susuenga. O ele minister tanga luenga emfaina e whaamaoni e mai pe sao o lo o iai malesi susuenga e ese mai le susuenga le o lo talia ia le whai unga. I nisi foi o lo o masalo mia a fia lava mata o puletas. Whaamoni. E le to tasi. Ai ona o to lua le ua maua ua iai mau tutu. O la tau ia na whesota I matangata ia I whafo atu. A o isi o swainga na whai munimuti. E mau atu. O le ieinu me la isi ali I leo na tala no. O le whetara no I matangata whaatau fuala au whasain. A voi lau umana o whatu whasolo re susuenga. A solo susuenga me tau na whai. Le lava lau te loa le whasolo la tau. Susuenga anai tau te vai atu. E leo lai te tira ngā luenga lai whai. O whea sa iai le se lau iwa sfuru mon tupu tangata le utau fia te mini. Whea sa iai all these years cases iau malana I te mini. O fisiri na? Lona winga. E iai se
toi fuata ina o ngā luenga leo mafu ai, o na maua me ia leo tato vai temini. Mai leo teo nama se la ina foi wala langu, mai tutuira le tato wha moe moe. Ioe, te le ala sanga o le lato tamu whai mo tulanga leo, la wale siap si lang. O le waa, ia o la soata o te tau no mai le fionga le minista fito tonu o le tanga luenga. A le waa lava ia o whaia ia whiutana inga e le te tau o na au mai, o na le sefi. A le taimina nei pe o na whai atu. O le waa ia atu sa ma le lua tesi ma le 5 miliona lo na tau. A wa umana ave tatou tupe o upgrade le waa. Le alaila ina o ilungo le 2 miliona lo na tau. Ia la wala e whaire whiutana inga le awala sirin tar whengai. Ia toi whaola le tupe le atunu ule natu. Minga se o mai le fionga le minista whaile awala. Whatula e po le alme whangi whai ai. E whai wha le pe wha uman toi whatau ese lea. E toi whaola le tupe po le ale awala e ftuna ia ua nei mai maua le tulanga na whai. Tulanga lava ia o le whatoa maua munmuri fo. Sa le te tau lava. O na whai il spar tulanga lea. O lato, o meta wafu. Me o mawhape na ua na o waa. E tala whiunga i mo dark boat mo me whai ito songa o waa e whapipi ma waa e toi whae. Pei tai, ia o lato whaatau o le waa lau pasese. A e leo le lato mta whai oi lea. Ia o lea lava la tau whaatulanga atu i tūlanga e siri na tarwhea ngai. Me tau e toi whaola tupe le turu. Nosu mo tupe miliona. Ma e le tauna tato whaatamala i me tauntu e whai. Tu lava le fisili le leo isu enga fofa molmole leo fionga. Ua suspend la ia leo ia e whaatino a isu enga fou ia anumtanga luenga. Pole. Suspend. Alai wha mautu isi ai inga na o isi tangata ia na longoma ia. Alai wha solo la tauta pena. Nga lo to lua leo suspend ese ai ile sunga ia vani ma le si leo le na suspend momo. Se leo to lua ia o suspend. Ai fo isi ali leo na maua la tau telefoni lungo la tau na loka mai. O lai whetara noa i matangata ia. Fesili fa mole. O temi nei wa tele lava ia fesili wa tu fesili ia ni sil mamalo le tunu. O fionga pole asi tulanga o il tato no suta la fo le sa fala wiloa tau sanga o mavai. Pol meu fa nga lava fa mole. Na leo no sutala. Tala le sa tala ia tupe le note fa mot. Ia o mana misa wona sutala. O tato woso ona tato wona sutala o se fa ilonga o tato wona suta sang. It's a commemoration of tato. Au te loa le fa nga it's now it's official currency fa nga tato. Ai pe se asa u vai sawe. O kere ko vai o pasi se o kere i ua foi se ongo sukala. Ya e manaya manela va manatu. A e fia iri terpeto e whaongana e fia le minista tupi. Po wasui le ata po utu e longa ata i lunga leona suta la pere ai. Ai manera siri. Whaftai lau a whionga molo ua wanoa. Ai ola of sili wha mole o le hasa mai tau watu fo i le whai ungor vai aso i sala whai. Ia o le sa nga ia tu fo i tato mtanga luenga ma o le fo i sa awa iai ia lau a whionga fo. E tulanga fo i le awa Failoa foi nisi rau fai whatoanga. Ia re fia fo i le tamo whai ngar malo. I le au mai le o mea mata na ia tātou o whai whatoanga o na o mai tauina. Ia wa tele mea mata wale i lopo o whea awe aila o whio. Ia, whaftai. O le lua vai aso taruai. Na o vai atu lunga le Facebook. Ola, ua makua i mau wasa va i mau pot. Ia o walau loa i le pūlenga al tātou Samoa Export Authority. E maltato stros male meth fatu io mai temi tonu ale nei e tau entato tera no ale mere nei o lewa umma na tato Faasalalau loi le tunu tufa me whaingalwen tufa tia pula tufa me umma o leu fua mai fua vai le leang
te mira ne ta ona fail tadi le mele ina ia ona I toi musuala tunu mulumana o lalo le Sros ina no fo inga le sa o ia o vea mo minister Sros sa o fatonu ina I le mele na fatulanga nei le so esto na ile no matu nei o le iai o laisene le Sros e me faina la tu fataua so se o loa fai le tūlanga process ma wina tu roi fafu ia whapena fo I la le ofiso whatoanga ta pena ina o lato packing houses ia ma wha solo loa a le fo ua mai an ta pena le tato Samoa Export Authority la tōlana to toru le sa whatonu e oro e wa il maketi o e wa ai matiritilo il mela le nei o le whatau sao mai loa o fua wha ele leanga ale tunu mo tatou o le wha moe moe ina ia la vea I mo le teimini nei if so sani lau exporters ia o le lau umana ta pena le malo le container o umala ta pena le teimini nei wha solo ona firi lo leo le tangata exporter le sa masani na vea o loi fafu e sau loi wha waru ngā luenga lea ina ia kaval tu per malo on whata waitalo pareni o shipment transportation ia masina polo fiki I ma le tangata le la le whatau mea o le whainga pa angarana na reina ta pena le tūlanga o le tato Samoa Export Authority ia aua nei to tupu le melea o le whaula lai o mea mata tangata aua le lopo whela abe ei so that's why na reina intervene no le malo ma tue wharu fol whatau ngā taro le sto na ile la zauni e o sa oala le maketi o le wha moe moe ina ia la veai fuo wha ele leanga leo le teimini e mua tupe tato tangata ma e leila loi fo le tōris furu whasu wafe ren whaat a lai wha umana whatumu le container uta ia o le meta ua o le tali ia tato tangata ena lein whatulanga o la la ta tia uta container lai valu am whasoro ia umaloa e ana vairo leo se exporta sili na te lelo na sao le avengo o loi fafu. Sau fai lele tia o mamtanga aluenga, take over lo leo ia. Ia wana ia tangia me leo watu le malo whatau vaa ma tato exporters. Leo watu tongi le malo talo, tongi le malo le shipment, wai lo le costing, sau lo le exporter. Aru lo ia whakau ia ngamakeki. Kavar kuper malo, kavalong kaimi, mawalang profiki. O nei le sola usu whapito le fono le Export Authority. Mo lesi anga inga mo le lumana. Awana ala on tau ave le Sros ma le mefir vai aso nei le fionga le minsta. Ona lele mautur wha moe moe o le tato Samoa Export Authority. Ilona winga taun lato tiro le tūlanga lea. Le vautou vai, ua suir tato te mitatala o tato maketi. Whatonuina le ACC tatala luasu whaitu lal tato maketi. Ia o te ai malo ufifi, e lo ulatu tato toi fo ipe o aso ia. Po la le leva o le poe te eva o ngalo se kaukalo nga elma vele fale, ia po ngifala au ainga ke kifangi lava, whairi whatau ia na excuse le menga ilo kua yaku. A le wha moe moe, ia, era koko e o ko menga nefa. A le wha moe moe, ia maua le vanoa, e ia se au whatau talo na no for kona o vaku, every 2 hours, ma le video, ia, every 2 hours, ese umata avale tu lau lau, tatu to o vai tau fola ia so ia, ta alfa veao, ia wa huli malta avale sto ina sawe, pe kasi morire lai se ngea, pa ima koe mo kua. Ia, o fōringa na sa tato, ia iaso. Al temine nei, ia, ma eu lava le tūlanga o tue whatanga, wa 24 hours le kako trading again. Le fo ina, le uta penal tato maketi le I, na I tangata whatau apainu uma, whatau ke pua asavali, la wa watu tai il maketi savalalo, I mean fungalei. Au whatunuina fo le ACC ma le minista vifo mani whale I e toa I e mone nei teimi se I tau whatulanga po le ale mea tau na whai. Ma le awa inga, I e whatau na o painu ma mea une to e whatau ani si mea. E to e maua mai loa se si le mele na ia wakaput loa mtatou. A le lava e watu ale avanoa, ina ia ue le mwhai e fia inga e ola vo ina. Au to si sira le utal teimine nei.
Pe tolu whawhara ia la popoa la o tū ai mō lātou. Whātau maina e lātou mea mō te mine i o walwha moe moe. A le nganga ia o tātou maketi. Ia luas furu whai tū la le talaina. Whawhtai fo i leo te mai tau atu o lo mawapel tātou li poti ma le maketi. Tūlanga o stai tasi. Tate toi fia whaalongo ai le leo mai lata lau lua. Ia soia. Tate whaalongo ia i li poti na e lua o tai au. E te iloa mai whala au tau mo whamata, whala au whaisua, mea vela, talo tua tau nu mai leu mu uru mai whea, tau nu mai leu ka ka mu mai whea. Ia, mana promotion o tātua mea mata. Ia, wakei au kako hor ko viki ma ka pungi whaasoro a koa iwo. O peise whale mai ne mea ka rora kaimi close. Leo tu e te tala. Na al wha mui moena o le tātua malo. Po le ale teimi o le afiafi, le ale teimi o le pō, nei tangata whaatau teu o teu ngole sā ma mea, ia, le tūlanga le nā. Ia, ma le manu lau ti a toa le nā le tātou malo, ar so soani, i leo whai whaatoanga. Mai o le asto na ina i fo, ia, e toi whaatino i fo, i wha moe moe ina ia. Whaasolo pēr tau lumanga o le tātou so soani mo le, au whai whaatoanga umai Samoa. O fionga tasi ala ofisili wha mole mole. E leo toi pomala e le tūlanga le pe o na tūla i maila so na file na e polo ia malo le malo ina ia avi whafo ia se tasi fo i o tamama tuo le nei fo i whala tonga. O le vesili leo fionga pe whamata e taunga maa lia e leo fionga ia le fina wato le fo i tama wa bea le tūlanga o lon tal tonunga wha vaenga wha upwhai. Pe wa so poutu ai ia lana finau. Ai o le mai tau mai le atunu o le ha fio mai a wha whengaisanga ula le fio mai leo fionga. Tai le atunu ai wha pia fo ia le fionga le minista le malo Australia. La so fina ngalo lo fionga. Io ia o te loa le tau te nonofo uma maratari o ta upo nafi. Ta upu lava ia. E le vao ia le tūlanga o tātou whaatara noanga whapenei. Ai te tau fo ina i tapula o tūlanga o tūlafono. E whafoi fo i tātou tara noanga nei. O le mea momo e selo whanono ai. O tu ainga la e na fio atu male nea fo i tamali o le tunu i tonu o le tātou atara te noanga. O le sa vatu le whalaudia mo uto umo le mida. Sa ima le dress code. Sa mo le tātou te iai. Tātou le tātou tari malo. E le se tamai tangata le tātou malo. E ova mare se lau miliona le tupe Australia le nfai. Ai sa le te tau lava o nā ngā i atu se tangata whapea e aluatu e lea mana ia le mea na whai atu ai. O te le loa po i ni le tātou presa tau na whai atu langa lea. Po le ofisa wha o le fono, le dress code. Awa an tātou whaatino i whawhara dress code, manu e lea se pisa. Pei tai o le taimi ma le awala nā watu ai le mau. Se o tātou le wai Samoa. E le tūlanga tātou te vai e le tūlanga i whai i fisiri ma mea E ai pe o vai atu. E leo ni fesili a ngā i se le leo le tunu. A le fesili a ngā i e una i mai e te au. Wa o tā fia wha ngaltu pe Australia. E tūlanga wha porkiki. Sa au pui pui mare rio langa te re mana o i lofu e le fionga le limin. Sta tātou mta upu whaloto i whale. O le tau fofore la ka pi. And you understand what is happening. A le lava i whina mai fo i lato fo i tere tununga. O le sa porkiki mo mola ka pi. Le sa tau whaila vai whato to atu ono tūlanga. O le whalongolongo le fionga le tamaitai minista. I tūlanga po a whaolingo le media Samoa. O le tu inga standard e iai le tu inga media Samoa. Pe wha mateo Samoa le tau o tangata e sili o na whaaloalo matau aloa. E po la whaaloalo le vai le va Samoa ma Australia. O le tato malo le tani. O a vela nau tā, ia ma mea lo wa ese el tātou mea atore no fōa. Se reo fōlinga i o se tangata e ua lava lana sila fia mo Samoa. E maise, o se tangata fōi ua fesiri iai o tau e na mua i malai, tau tustu singa. O le whaataita inga la nā le whai mo o tau. O le to inga o onga nā le whai mo o tau o lalovo o le whaatatou papale mai me tau media le tunu. O le tu inga tangata lea ma fōlinga ma mionga. I le whapenta toa mionga. Ioe, ia ui o lea. Whaftai le tua nei mana malama le
le finangalo le fionga te mai te minista ia mai si fesili fa Apia o to malama le fesili ai le si Tusitala le o to malama me le fa ngai le malo o to tupi o to si la fiel fa ngai na to tupi nana tala le minista o fe ngai nga Samoa ma Australia e tau ave lunga o fa to tuina pu le Samoa me fa ngai tupi ai le se mea la tō tau siringia. Pe wha mate o tupe i wha pe avi fea, pe wha nanga al budget support pe avi fea. O le tari rena. E pe fōringa mai tu i ngā whatala noa nā lena whatala noa i le si fo Tusitala nā la tō. E wha pe mai. Australia, o tō wha tua ina sa mo le wha ngai ngō kōku pe mai. O te talitonu, i re tāra whenga i fō nā whasit. Ia ai tātou whatatia wha pe nao le me sili. O la ua malama me mai le sao noa le fionga le minista. O le whea ngainga Australia ma Samoa. The relationship is building on trust. O le whaatutuina le malo. La mena leina malanga ma mao mai le a fionga le tamaitai minista. O lona whaatutuina le malo fo. Ia au atangia i la. Ia la tau tere o taria swinga le o tato iei. Hui o lea, ia fua se tapu. Te mate tu ma vai po a foi tu langa tawai ia ona te le tu fatangani tangata le mafau fau le mi ngao va Apia tono tu se inga matara nanga al tato malo netla o le whatala noa le lato Cray Spirit. I whai ei tūlanga me leia se whale e au noa ma se Cray Spirit. O le Cray Spirit foi lena mafua into e aere manatu e tue whaile e foundation o le whalfono. Mantuana mai Australia whaina o le whalfono e le ilo kewa kasi le foundation o le whale. Ia walu alu lawa mata na mana e nae le foundation. A le malo le whale. No mai Australia fau I lunga o le structure to white. E lawa o le temine nei. Salo ina wha vai el tūlanga le o le toi vai le redevelopment. Le lau tō vai wa sui a tō al wha vai o le whalfono. Ia ma le construction, new constructions o le LA. Ia o le whamui mwel nau te loa iai ia tūlanga o Cray Spirit e pui pui ai le ati na e o le LA office ia martato parimene o laua maea na motu I la tau tupe o te talitonu o lau solo ia procurement o le la tau tupe tale le te mamau ai a matana solo tūlanga o le tatou courthouse te lefo nanga luenga ese mai ai ma le tapenanga o le whataina a toa lato kapaka, tapenanga mo sisi ngā fua. Ia ma mea umala teu mai a tia whau atoa. Ulia wha mole. O le toi fia tuli loa tual mta upule na esa unua ili sila ma mawan ma lo ma le wha moe whausia statu whale mai fo ilia wha apitoa. Ia mai fo mai na ia sefel se leni al tatou malo te leonga se ngase. Pele o ia se pele o sila tatou lawa fionga mal tatou malo ile. Le una ia foi le o halo mafa na wale atu nu uia e a o onga. Ina ia o e pesule ka ria le o fa fo mai so se tu ai nga fio foi le mole. Fe so ani ai foi sefel tatou se leni le au mai o fo mai faf. Lawa fionga fa mole. Ole mo kwai kele o ka ko fo mai le peita ele o ato uma servicing o tato falma mai ile foi se tu langa la sit fie le mai tato fo mai le nei le mela tu por tato falma wa nga foi se faila to private clinic ya matulanga fa pena ai le fa interview fi tato malo langa le tupu pero fa ya tu wa lava tini to si soifua wa lava
Salo o tu tausang fau wafi. Ia tangata o umana whaau ma qualified. Ia mai eiri e tūlanga wa ngawhatia. Si tia fai tūlanga o nurses i lau vai. Ai o le teimine nei. O matuai mana o mia. E lua sifule tolu sifule fo mai le line mo tato por kalame fau lea. Le vai ta pena le tato whare mai tere i sa vai. Ma le whare mai fau tua nai mato. Ia o tangata. E siri te tinga uma tangata ma mea. Ai ua mana o mia tele i mato tua. Yes, e tatau o na iai le to tele o alo mwhanau. Awana i misi e tatou fo mai i lalo o skorsipi. Tausanga taitasi. Mai taun tatou titiro mel na e tā ua. Ono le tatou sui fo maloloina. Ia, mori le ngang whaftai tere nei aso. Whaftai atu le paiamal malu o le tatou au Laaulia. Whaftai whalto whatasi mai le asfia lo ngari fau. Ato mafuta fia nei aso ono wha moi moi o le tatou taranoanga, whasoa, tai o le malo. Ia le mta ua whaftai mo voto tō fsili. Anino mamlama tonu vai tatou te Feiloaiga ile Palemia fau. Isi fo fufonga uma ia manuia tele le aloto fo i faiva fai ngon ne vai aso. Atou tal sierva mo le aso ataiao mo le fainga palota. Ia misi fo inisi o tau mangol fam sinongo lo tatou fatetari. E manu terina nei aso no. Asa usongo lo to fionga mal pa ia mal malu ngol. Tatou Tusitala whaftai Samoa. Malo atu le mai mo mai, ma le sisi le mai, whaafonga mai. Lau Upolu kalame la vare nei, le talanoanga ma le teitai o le malo. Se upu a le tauta mali i lau tō whaafonga malu ave whale lau tō whenangalo. Tātou talo, tāpuai whatasi, tū whatasi, mo le tātou whaamoemoe, whaaiungai fo nei vai aso. Mai se whaamoemoe ngolo roma ma valasi. O al whaamoemoe le tunu manisi fo i o mata upu. Tonu le tātou atunu, le tangata la ria mo le loto i whale. Mai se foi le kalesia le tunu uma le malo. Ai manuia tele nei aso mga luengo toe tatou Feiloaiga soifua mai manuia. Natural Samoa water, the taste of nature. Unwind your busy day with a cup of royalty. Royalty, complete satisfaction with every sip.